Aya makuru murasabwa kuyumva nk'Abanyarwanda. Mu mujyi wa Kigali imoto zimaze kuba nyinshi, ndetse aho haziye imoto z'umuriro zikoresha amashanyarazi. Izi moto zaje za tevisi zirimo ziracibwa mu muhanda, ni mu gihe imoto zitwa tevisi zahagaritswe gusohoka, akaba arimo hasohoka imoto z'umuriro, ndetse ndavuga zino moto z'amashanyarazi zicagingwa, ndetse izi moto zikaba ari moto mbi cyane. Ngiye kubasobanurira ububi bwa zino moto bari guhereza karibu mu gihugu cy'u Rwanda. Izi moto ni iz'amashanyarazi, ni ukuvuga ngo murabizi amashanyarazi iyo akoze siriko ikintu akora, uzarebe buriya inzu iyo ikoze siriko ni ukuvuga ngo amatara arashya n'inzu igashya. Bivuze ngo izi moto nazo mu gukora siriko kwazo zirashya zigahinduka ubushwangi. Ku itariki 28 z'ukwezi kwa kane umwaka wa 2024 yigeze guturika moto iri mu bwoko bw'amashanyarazi, ubwo iyi moto yabuze feri iri kumanuka ku Muhima igana Nyabugogo. Iyi moto iturikira hano hafi ya Feruje, mu gihe abari bayiriho bose bahise bitaba Imana. Bivuze yuko izi moto ni inzira y'urupfu. Abantu mukunda gutega zino moto simbateye ubwoba cyangwa ngo mbabuze gutega zino moto, ariko izi moto rwose uzamenye ko niramuka icitse feri tayari, ubwo uzatangire usenge uvuge ngo Mana mfasha irya none, kubera ko uzaba wapfuye byarangiye. Iyi moto iyo ukoze impanuka ni gake kwijana abantu bayiriho barokoka, kubera ko murabizi ko ni nk'urugero mu nzu amatara akoze siriko cyangwa umuriro ugakora siriko, murabizi ko inzu ishya cyangwa amatara agaturika. Bivuze ngo kwa kundi itara riturika ni nako moto iturika ikahita itangira gushya. Mu gihe nanone mu mujyi wa Kigali imodoka zikoresha umuriro cyangwa zikoresha amashanyarazi nazo zimaze kuba nyinshi mu gihugu cy'u Rwanda. Bivuze ngo mu ntara zitandukanye z'umujyi wa Kigali, Gasabo, Nyarugenge, Kicukiro, izi modoka zirakoreshwa, ndetse zigakoreshwa no mu ntara zitandukanye nka Nyabarongo, Muhanga, Ruhango, Nyanza, Kicukiro, Ziniya, Satere, Kabuga, ahantu hose hagiye hatandukanye, Rwamagana na Kibagabaga. Hari amakBS y'umuriro yaje asigaye atwara abantu n'ibintu. None hari andi makBS y'umuriro nayo asigaye akorera mu ntara. Bivuze yuko izi modoka zikoresha esase ziri guhomba cyane n'ubundi, aho iyurira rya esase ryajeho ibiciro bikahita byiyongera. Ariko bivuze yuko izi modoka cyangwa mu mayejasi nubwo ibiciro bya esase byiyongereye, ntago ibiciro by'ingendo byigize byiyongera. Kubera iki? Kubera yuko dufite imodoka z'umuriro mu mujyi wa Kigali ari nyinshi, zisigaye zikorera no mu ntara zitandukanye z'umujyi wa Kigali cyangwa mu ntara zitandukanye zo mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Bivuze yuko izi modoka za Coaster zari zisanzwe zitwara abantu n'ibintu mu mujyi wa Kigali, zibajyana mu duce tw'umujyi wa Kigali dutandukanye, ntago zigikora, hasigaye hakora izi modoka z'umuriro z'amayutongo. Nanone ni mu gihe izi modoka zisigaye zikorera mu ntara za kure, Rusizi, hehe za Nyagatare, ahantu kure nyine ngaho ngaho zisigaye zikorera. Ariko bivugwa yuko mu minsi iri imbere hazaba haje amakBS afite ububiko bw'umuriro bungana n'100%, ariko iyo modoka ishobora kugenda umunsi wose umuriro utarashira. Bavuga ko ibi nibimara kuba izi modoka za Coaster zizahita zijya mu bigori. Nimvuga kujya mu bigori, izi modoka zizahita zimera nk'izijugunwe, zizahita zimera nka tagisi. Murabizi ko tagisi ubu ngubu zisigaye zikorera ibishingwe, izindi zikajya gutwara abantu ba make make. Murabizi ko no kuvuga ngo izi nazo nizimara kuba nka tagisi, no kuvuga ngo no tagisi zo zizaba ari ibicuruzwa byashaje byavuye ku isoko. Ariko ni mu gihe Toyota itagisohora ubundi bwoko bw'imodoka bwa tagisi, yasohoye indi Novo model nshyashya ku bwoko bwa tagisi, ariko z'inyobozi z'indasta ziriya zikoreshwa ku mahoteli agiye atandukanye. Kora subscribe ukore ku nzogera kugira ngo tujye tubana umunsi ku munsi. Yari incamake, turaza kurambura amakuru mu minota 5 iri imbere, ariko reka mbanze mbaramburireho agace gatonya. Ni mu gihe imoto z'umuriro zikomeje kuba nyinshi mu mujyi wa Kigali, aho moto zisanzwe za tevisi zirazikoresha amavitesi zigiye kuva mu muhanda zigakurwa mu muhanda, agasigara moto z'umuriro. Buriya nuko mutabizi, buriya moto z'umuriro nizo ziri gusora amafaranga menshi mu gihugu cy'u Rwanda, kandi natwe icyo dushaka ni ibintu bisora amafaranga menshi kugira ngo twiyubahe
batwubakire umuhanda wacu. Ese inkuru y'uko umuhanda ugiye kunyuzwa hejuru mu kirere ugiye gutangira kubakwa, iyi nkuru mwari muyizi? Ese murabizi yuko izi dodani ziri mu mujyi wa Kigali, izi mwageragaho mukagabanya feri, zakuweho kubera yuko n'ubundi bagiye kubaka umuhanda wo mu kirere? Ni ukuvuga ngo ibi byatangiye, ariko ndaza kubirambura mu kanya. Reka ndeke kugomeza mfatanya inkuru n'iyindi, iya mbere itararangira. Kora subscribe ukande ku nzogera ujye ubona amakuru mu gihugu cy'u Rwanda. Uno munsi ni ku cyumweru, mba mbaragiza Imana kugira ngo Imana ibandindire kandi kugira ngo Imana ijye ibana natwe. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha, ubuzima buzira umuze. Nitwaga Kidasamura rw'Inkoro tubakora rugakonkoma, umwana wo kwishyamba, ndetse ndabakunda cyane. See you tomorrow. Ubwo tubonane mu gitondo abanyarwandakazi mu makuru ya mu gitondo. Ubwo turaba turi kumwe. Kidasamura live mu kanya saa 8 za nijoro araba ari live kuri Kidasamura TV Rwanda.